Mentak sungi perlok aman rash pia ke kubor. San bilion onyo jingkersan ke Pakistan na ke Saudi bat Qatar tongin ya sengap. Ke Pakistan ke balak kerdu pisah kelat temu banyo ia ke jingkersan pisah ke basan bilion US dollar na ke Saudi Arabia bat Qatar. Ke baai ia ke jingeda ke bakungsan na ke benta ke jinglong ke batelot jongka sabar. Kat kum ke kubor jong kelat petai kubor habis ni ubelai. Kene ke jingkersan baka Pakistan kelap kemilanti kalong ruah kum kene ke por ke bakungsan bah namar baka Islamabad kadang pun krek ban siu kuliang ia kapisa ke balai poinsan bilion US dollar sya ke United Arab Emirates UAE menta ubenai bat ke ya kendo ia ke jing halor kapisa bari jengka ong ke temei kubor tau ban light na ke jing penbor ya kapisa bari ke batelot jong ke Pakistan ke Saudi Arabia bat ke Qatar ken ai jing rap pisa hadu san bilion US dollar ong ke kubor da ke basot ya kita long kubor na ke tenat pelatengka kane ka jingja kaya habat ka jinglet jong menteri ke pelatengka Muhammad Aurangzeb sa Winston bane simbenta ha ka jingelang jong ka IMF World Bank Spring Meeting matban penia cekmat ya ka jingade jong ka Pakistan ha kaliang kayo ukot